ngapden sabai pi ki parlok ki bistana ban pe yakar ka video hakar ki channel snap kumno tata martino wong halor ki khubor balami bolianan si ulej ban phai sa club Barcelona lengba da kalon ka jingkermen jong ka club Inter Miami ban yorung syaka majolik sokaram ta ka samoy kala kutno hadin ba ka club Inter Miami kala sharam no haka jele kai nem step hakmat ka Cincinnati da shikol la not ka club Inter Miami mta kadang sa artli ki jele kai persya ya ka club Charlotte kata haka jele kai halaying bar shabar naling bat kane ka jele kai kan long ka jele kai ban pendebru kom nakam ta ka club Inter Miami haka majolik sokaram ta ka samoy namar ka jele yenti jong ka club Inter Miami haka MLS mta ka samoy kala kutno hadin ba kala du ban Shaka playoff haka majolik sokaram taka samoy naka Eastern Conference. But hashua baka club Inter Miami kan yakun persya ika Cincinnati minem step lami ki kubor ba umirsi unsalaj ban paibyang sya club Barcelona lingba kalun lada ka club Inter Miami kan du ban rung shaka playoff haka majolik sokaram taka samoy naka Eastern Conference. Kumta nakaliang ukus joka club Inter Miami utata Martino ulakren halor kada ka jimi kubor ba umirsi unsalaj ban paibyang sya club Barcelona lingba kalun hadin baka club Inter Miami kala kudno ka jinga yenti haka majolik sokaram taka samoy bat haba kren lengba hakawai ka interview hadin baka club Inter Miami kala sharam no akamat ka Cincinnati da shikola not nem step utata Martino lowong ka jinglej ulinan si sya club Barcelona labon lej nakam taban perso bayalade ngatharai bu lej nakam taban pe jak club Barcelona ban nakam ta kiwai pat ngam laban ti penpau utata Martino lengba haka interview da ka tin Spanish te parlok lengba ka jingkren utata Martino yang mentau Messi umpala ban pentikna hato ulej neman penyaso sya club Barcelona lengba da kalun nak club Inter Miami ha ubnai Januari te parlok tang kile ki kubor ngangai be plus no tu ngin sai kendu hakwai pat ka video kublai shibun